Chief Executive Member jangka Jainte Hills Autonomous District Council JHADC Uma Thambor Shiwan ulapen bena baka Council kan synniang sanlak tingka syaka Ummulong Presbyterian College. Ya kani CEM ulapen bena habakran kum ukongsan ha ka jing rakhe ya ka lingkhu snam bashipau ka Ummulong Presbyterian College ha ka jingelang ka balong ha youth center jangka balang Presbyterian Ummulong. CEM habakran shushu kum ukongsan ulaang pila ban phla nang no yo pisa ka council habatang ka tulap kam yo ban siu ya kinong trai hindrei ka ni ka pisa kadai ka bawan na ka sarkar pedang na ka 15 finance commission ulaya ro ya ka governing body bat ka sponsoring body kinong hikai ki ba yaisha ya ki jing e ki ba harukam ban penya shakhamat ya ka college hado bakan kenjo ya umaumer bashipau ulaang ka jingdan ka college ha Ummulong ka dei ka jingkerkhu ka bakraw ya ki snang ba marjan bat ki ba sajangai namar bakani ka than ka ba hap po ka that lasken bat ka namdong CNRD block bat ka nartiang constituency baro ka wei kampat don ya ka college Henry ka jingdan jangkani ka college kalong ka jingkerkhu ka ba na shalindet baki samla puli na kani ka than kenyo ka lat ban beteng ya ka jingpuli ha kani ka college CEM ulaya ro ya ka balang Presbyterian Ummulong bat ka dorba snong Ummulong ka ba ai ngobha ya ka jaka ka ba he shipau ekar bantrai ya ka college building kabala ya shat bat ulaang bakadei ka jingyo I jingai jangki ya ka jingdan kam ka than ban kentiu ya ka puli ka puthi ni geski cibenta siawo ke jing sarong uya bentalang cirupo ke college hawas nyawi ke jing lai uti yang gani ke college cibenta man ko ke jing lai uti kawa siaw cibun ke yi jing pada kejing ikilut lalu kejing raikut jangki talented person kiwa hakani kepala kiwa ketika jingkit kini ne benta upelai ti ya kani ke college ngatarai nedu sedang nedu ke secondary hadu kaya secondary bat kamjur lachip house nem kani college man ko sebentar ke MKM ke MKM hadu kata-kata heding syafu yang nasme wagani ke college ngatraya mut waraki hawasing pia kau I ka service dukan ni bentar kinong chong yang kawalang lagi kinong chong yo ulo ijimut yang gani ka college di satu yang na I ka kajing sekri ya wara ki surrounding yang kani ka thau ko yogi kawada MKM ba ya kajing pure puthi hadin wada demgi ya kajing pure nak higher secondary siawa hawaman kam kani kabanta kawa ya kalau ikat ini kena di manto gawi nadi kam koman hadap hakajin im kuyami kamtam hakinam yalam ngamti bahapi kinai kai kamon siapi rengat tipa kinam yalam lagi sponsoring body man hadap bahika kini kam usin school Dengan ngalaman lawi ni secondary yang kawi secondary school. Kau dapat kata dah kebalang. Kau MBA tay, jadi cinong dua cinong gendong. Kau Ummulong Presbyterian secondary school. Emisan tu kinaikai. Itu lobby kita wajar sebenarnya. San wajar sebenarnya. Di bulan yang paling ini, wia rapi mesti mengkawin ni hari pun kawan. Ubi dengan kata kamasan lang juga. Debentar kedengaran, debentar kedengaran. Mungkin berharuan debentar. Tayo konsol atau Jerman.
hagawan gedut wujna iya to oda lima kau mah dikate skim i kau mah dikate tiba Industri Council yidu au kamu tu CEM menurut ulari salah teka monsen uti kita tulak kita punya tuwi keteban bersekian hadu kami yang sa penting ketulak yang dinoikai agi staf yang kamu senyap karena neda umyo stitu men upelai jaga share yang ini nak yang ini untuk membesar Bahasa ini, Henry, tahun ini tahu kalau ya ke mineral realty nadu major part minor collect the state government. The collection to the government to provide the hak ini. The government provide untuk hidup the saat ini. Henry ketewan lo ini bentar. Ugi yang dipito untuk upani dengan state government untuk oleh untuk ambil skim dua yang dengan central government dengan 15 finance commission. Hendak apa kerja yang dengan skim le berapa mereka on touch grant mereka touch grant. Dan ini bentar itu kenabi engkau kena detail lah yang ikut oleh ahli. Kata isang tu ngak kerman, kawa hagawan gedul, upati lebih hagawan gedul di pencina, yang cina yang kawa ada. Sangat terkagum, arlak seting yang CEM, arlak seting yang CEM. Mati jimbat ia yang kamu. Orang arudi, ia rapi, yang kini kolej. Kamu dapat ini sih, tapi kamu senyali, ya kata kecing berkecing kan. Yang kini berkali, membuat kamu korban ke sekolah itu. Ujian pembeli hidup sana. Risauan kamu untuk kebun, buat pada betul ini. Lalu pada dan bin ujian yang ini terbuat oleh kebun. Udah gila, rapat itu kat nang ya kebun, lepor cipor. Ini kita kerja. Dah jadi kebun lagi dia berapa? Kita kerja hantam dia kinong jalan yang tinggi school kiwa hap ko jimpat ketinyu yang ke balang Presbyterian dari Ummulong rengkat ketinyu krek bat ketinyu tilang woro kamu cina matlah emma ketinyu kerme dan ketinyu tigi yang mulai bat ketinyu lam ko start yang baru wiu hai iwi pi timut perkan UMI kita kerja maya, UMI kerja senia, baru weu hantam hapi, kinong hikai, yang kesampat dia dalam kemudian keluar. Kemudian piu hikai yang kina, nak macam lembah yang pi kinong hikai, wujud yang dosok ubang tiang yang kini kekolej. Lima bursin ni, hawa tu kolej kibu. Jo benia nungkong ni ya the quality man the quality the quantity and the quantity the quality telah terajang the quality chong itu happy kinau ikai wo permit pi yang the quality go gawa mereka buatai and the gam dia pi dapat tayo na kapong cipor. Dikte agad ini por ego play wipi like scammer dagan niyo lang po start niyo play. Wani niyo panap niyo pasnya niyo like scammer hindi na uwi. Bataw de lawo ini na po cipor. Yaw man ko kami ujam but yaw man ko kami uyo nang yaw wi pagkawi. Dikte ikwe lang wala kubli sipur. Hakani kasngi layadon lang UMDC kathan Ummulong mu demai uma jesi suyam uwahe shnong Ummulong uma liyo lalu udukhat ka sponsoring body uma briwan poshna nalor kiwei
Ya kajingyalang lapenya da utamen basan pi shilla balayo kajingkran na principal ka college u Dr. AJ Limba but ya ka khana history jong ka college laya tho da ka vice principal college ka kong Ida Hun Shisha Shulai. Institution registered under the Meghalaya Society's Registration Act 12 of 1983 in the year 2013. The official date of establishment is 1st July 2013. In the name of service to the community, the college was established with 2 academic shifts, day shift and evening shift. Unfortunately, the evening shift was closed in 2018. The Ummulong Presbyterian Church is the sponsoring body of the college, administered through the governing body, GB, which comprised of the following founder members: Elder P. Syllad as the chairman, Reverend Dr. E.S. Lansday as the principal and secretary GB, Srimati I. Thongni, vice principal, church nominee, late Elder J. Lingdo, Elder B. Poshna, and Elder B. Malbon. Pastor in charge, Reverend N.S. Pawar, church secretary, Shri M. Norum, donors, late Elder D. Lamchiang and Elder E. Lamre, Srimati M. Shampong and Shri R.D. Shada as the staff representative, Shri R.R. Kharkamar as the principal, Thomas Jones Synod College. The members of the governing body are renewed every 3 years. Number of founding staff, 10. Principal, Reverend Dr. E.S. Lansday. Vice Principal, Srimati I.L. Thongni. Departments, founding teaching staff, 2013. English, Srimati I. Shulai. Khasi Department, Srimati I.L. Thongni, Srimati E. Khonsip, and Srimati I. Lamba. Economics, Srimati W. Kharshiye. Education, Srimati E. Hing. Political Science, Srimati D. Rambai. Librarian, Srimati C. Murkham. And Chokidar, Shri B. Pde. Teaching staff working in the day shift taught the highest section also. Guest lecturer from institution in the year 2013 are from Thomas Jones Synod College, Chuai, and Northeast Adventist College, Thadasken for history and political science. Number of founder students, 51. Day shift, 15. Evening shift, 36. Evening shift open the opportunity for working person. The college up till presently is affiliated to Thomas Jones Synod College. Students appear round of examinations, former annual examination and present semester examination in the said institution. Present administrative body and faculty. List of incumbent governing body members. Chairman, Elder P. Syllad, Secretary, Dr. A.J. Limba, Church nominee, Reverend R.I. Lulu, Elder B. Poshna, Elder T. Lamare, Elder Dr. H. Ramai, donors, Elder B. Malbon, Shri M. Syllad, ex-office members, Elder E. Lamare and Elder K. Lamare, teaching staff representative, Shri Klinsman Lamare and Srimati Eljiva A. Lamare. Other executive member, Dr. G.D. Lingdo, Principal, Thomas Jones Synod College, Chuai. Teaching faculty, Srimati Ida Hun Shisha Shulai as the Vice Principal, who is also from the Department of English. Srimati Iba Shailin Lamba, Srimati Ivan Roy C. Pawar, Srimati Levanka Gatbot, they are lecturer from Khasi Department. Srimati R. Eljiva A. Lamare, Sir Shri Klinsman Lamare, Shri Rumphang D. Shadap, they are lecturer from English Department. Srimati Frida Rika Dhar, Srimati Mona Lisa Lingdo, Srimati Ripika Sikon, they are lecturer from Political Science Department. Srimati Balarina Pakamaka, Srimati Vikantisha Thongni, and Srimati Welfin Khashie, they are lecturer from Economics Department. Srimati Priscilla Karni, Srimati Bhalantika Karbina, Srimati Aruka Sumer, they are lecturer from Education Department. Srimati Patricia Dhar, Srimati Shakina J. Suting, they are lecturer from History Department. Srimati Palika Lakyam, Srimati Ibaribha Japang, they are lecturer from Philosophy Department. Srimati Fidelin Suting, she is a lecturer in Environmental Studies. And Shri Kamtilampala as the librarian. Library. The total number of books enlisted at the beginning of college is 835 or 434 titles. The number of books available in the library at present is 2010 out of 999 titles. NEHU inspection. The college had the official inspection from NEHU for opening permission on 11th April 2021.
Dr. D.R.L. Nonglai headed a team of 11 members. Another inspection is awaited for the provisional affiliation of the college to NEHU. In the past 10 years, the college has witnessed growth and development. It is all possible by the hard-working spirit, cooperation, and selflessness of administrative body and faculty. May God bless our college. Thank you. Kecil klik kayong pin untuk masuk online ini kamu dah obvi tu benar sahaja macam mana untuk masuk ini haborani ini kamu nak pun upelai baik dia kamu rekan sibon jadi tidak ni bahaya dia siang moi macam ini sini hukum buruk ini sini ini jenis yang ini kiweh kayong pin boleh dia beri kenal siapa mulai ni orang kita Rei kamu biaro iki malai wadi minta isyo be en ni biaro kawat iki nong yalam ki kapi en ni jing klik naman lagi lang salam antam naman lagi way yung mapalang ong gakten ako seni kami ni kam en ni sibon jo ong gakten na pa yapi haperdi yung isuri perusan neok lam pinday nasio jing ay ubontam yung dubi Kinong jalan ke palang ke manbe ke manpa ke tinggal itu program awuron kat ke college nak kita ke finance ke kampus ke bumi hamtam ke mereka. Regi tinggal cak ke jompi, kerja cak sedong ke jompi, kerja mulai baik jompi, mulai baik berhenti di mulai dagang semua. Ini itu, ini pergi yang bertema. Ketika percaya bayi ini kamu juga kan, ini kemana rumah boleh bayi dia tak tahu. Baru dia mula uruti, orang kita baru pun mencari kami ni koman koyoi celebrate ni punya borong dia di Dutch House ni. Ini negara yang sponsoring body, body lalti lagi public system di relasi dia. Employ for the JHADC committee gopher. Jadi kami puas wangi pun kang noi kan. Ini bahaya le, projek juga ini. Saya berjaya tahu bahwa kamu nak pendiam untuk ini yang kang macam doa, cibol, ki Amerika yang beri kalau sebalang orang kopi tu buat kerja doa. Nah, aku berjaya tahu bahwa Ummulong Simet, berjaya tahu ni yang berbalang, kijung Kristen. Dia sekolah beli dia tahu dia kelan roti dia jauh dia belum dia belang tenang dia pelai balik. Hausnya arjar apa hadir dia ia kata jika hawo hebat atau pola macam pau terugi akar senyam hanya dengan macam umulong yang ini. Hausnya arjar apa ni muslim sedang kamera utai le sedang tinai ke building of college. Hai tai ha jantung juga. Hausnya emi juga pak the dunai ke fam buye ka bunda. Baju le wah yuruti le mandau tahu yo ini dijirat neliang yang besoka neliang yang ki donas kiwa man kiwa cimet kiwa kalau yang rapi yo ye berjatang ci sosan kamera kecil amno yang ini yang kebalang tadi tuan ibu shift no ini college saya tak tahu apa. Dan orang ini dah kita uji pun dia bertahu jadi jadi akan menjawab kamera bagi tuan. Dan kita dalam saat ini harukan ni. Mulai merau yang utiu ini, yo ulah cekmat. Kejumlah nanti saya kata kalau kita kosong. Disinyal itu ya ke history untuk pura ke vice principal. Wada emila ke jinglanti ke jingito o afile
ya kini college ko kini ko hausnya marah jarak hawi kami program tu dewan kitim nani ko baju luti le kejiklan luti kat ni dang lain bang tegikam office rap slam ni ha ki prosedur sibon ba yo live luti ni yang kini ko dan rei ini yang ke college wa sponsoring pada dalam luti kat ni baju luti wa hau ni usna marah jarak hawi kat ni jan uyo ia kata professional affiliation. School tertulang solusi taman pendampingan hedging itu pendampingan ini kena pendampingan school infrastructure hedging for pendampingan lebenta kinomikai. Kamu kerbo kepada bum hari ini Islam kerja kutulop yang imun nak kiannya tengah tempuh dari sana hari Islam menang sedang makan ruspa tengah hari cipenai. Yang rela kanai konflik yang akan yang terus kan ruspa cipenai tempat kerja mankam orang dijadi nothing really. Dan mereka ini kalau pun the head kecil su, terusnya pemain waga ni ke management committee yang college, nanti school kan pada ngahikai, dan terusnya seorang mau teman ke college kan. Jadi aku boleh ya ke member juga kim kia, lebih kamu pada college, ni kita bersuk, ya kita ngikti. Yang ibu macam belum kami juga ada minta dikondisi di yang kini sudah sukun yang macam Ummulong yang mulai college ini harus buat mencari wilayah Selong wilayah Jawa mereka pun kecil. Mereka DM jadi mungkin kubu buat jadi oposti ni minta kamtam ya gitu besok jadi konsideran UM macam tahu. Betul nama yang Ummulong Presbyterian College. Tip ini gesgi kam foundation day hai menetap ko la chipal ni kisnet yo a yo ni pi but no ba ni pi emi di kermet o man ko kam kibenta ko puro but saki ya ilang wala hamtam ni kino hela but I no kai na school chinong ta bi wala ko kalau kita kerja semua orang, wah kerja siang halang, kau gitu, pada mana le kerja siang halang, kau belai. Jadi orang ayu ni, benar ini pun, wah ia jadi celebration, dia bentar dengan foundation ni, sudah dapat cepat Islam, doa dewa, pilih. You have me.